mujaribu kuwafafanulia translation. Sawa, asante sana. Rero umushinga nawe Mugunga navuze nti twabakiriye tubavuna akanyota, ariko kubavuna akanyota ntibikwiye. Twashaka tubereke aho twateguriye inzimano n'abo mwagendanye mu byaguruke uko protokoli imeze, hanyuma abageni bacu batuje imbere, hama tugende tubereke tubazimane mugubwe neza. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. None se Munyakara, turajana n'abakuru, nibabanze bagende turabakurikira, turazi inyuma twebwe. Nimuze tugende twebwe. Abageni mutera intambwe mugana ku ifunguriro. Protokole uko yabipanze, protokole muri hehe ko ntababona? Muhagurutse abantu baja ku ifunguriro uko mwabiteguye, bitugende mu kajagari. DJ duza kavolime gato. Batigiye akarirenga. Ego bariko barihereza ibifungurwa babandanye bihereza. Humva amatwi, uri kurafungura urakoresha amatwi. Rero kugira dushunguze umwanya umwete twagira tubandanye n'ikiganiro twazindutsemwo muri kano kanya. Nagira mpe ikaze uwaserukiye umuryango wa Muyuku nkuko yatanguye aganira. Nubu abavyeyi babandanye baganira akanya nakiwiwe, hanyuma ndaza kubamenyesha bikurikira mu kanya. Ego abantu bariko barafungura mubandanye mwihereza, ariko amatwi muyadutize. Murakoze cyane, ikaze. Ego niko muri kano kanya rero twagira duhe ikaze abantu bafite amajambo. Ndatangura ku ruhande rw'umushinga nawe Dominico. Ubu ntakiri umusore, yubatse uguyiwe, tumwita umushinga ntahe. Turahera ku bavukanyi biwe. Hariho abavukanyi biwe, abavukanyi ba Dominico aho bari, mushike ngaha mushikirize ijambo. Havuye abavukanyi biwe ku ruhande rwa Dominico. Turashaka ku ruhande rwa Dominico araza kuvuga userukira abakwe ba Muyuku. Muyuku arafite abakobwa bayasohoye. Rero hariho ubusa guserukira abakwe biwe, ari ngaha araza gufata ijambo. Ugira gatatu hariho abakeba b'umugeni, abo nyene baza gushikiriza ijambo aho bari bariyumva, uwaserukira ariyumva aca nagira gatatu. Ugira kane uwo basangiye imirimo na Dominico n'umukozi, hariho abo basangiye imirimo ya misi yose baraza gushikiriza ijambo. Ego hama ku ruhande rwa Aime, hariho umuvyeyi wiwe yasavye ijambo, araza gushikiriza ijambo na mama wiwe, abo araza gukurikirana. Ego haraza gusubira ubwagira gatatu Madame Lawi Ndasumbwa
ubugira kane ni nyirasenge wiwe. Ego nyirasenge wiwe aza ubugira kane. Abo ndiko ndavuga mwiyumve muze kuba tayari, ivyo muriko murakora byose mubikore mu bubangutsi. Ubugira gatanu nyinarume ba Eme ni babiri, abo bose twabahaye ijambo. Ego hanyuma ubu rero turaduha ikaze. Harabona nari nibagiye murantunga, hariho basaza ba Eme nabo nyene baraza gufata ijambo, ndaza kubaha akanya. Ubu rero tugiriye ko nagira nsabe userukira abavukanyi b'umushinga ntahe Dominico yubatse ashike ngaha mu bangutsi ashikiriza ijambo. Nagira ndababwire umuntu aza gufata ijambo wese aza gukoresha umwanya muto mugufi acagagure. Abaserukira abavukanyi ba Dominico muri hehe? Sawa kazi ni benshi n'umuryango wagutse, hama bakaba bari badutumye tubashikirize. Hariho abatashoboye kubashika, deparasema ziragoye, twagomba tubashikirize icyo baturungikanye mu ncamake kabivyo. Ego abavukanyi b'umushinga ntahe Dominico bareje gushikiriza ijambo. Ego abageni mumanuke gato aha karibu ngaha kugira ngo tureke kubazamura tubamanura tubazamura, mwicare ngaha muvyagire ngaha baze koroherwa. Ego twavuze yuko turiko ducunguza umwanya umwete. Ego ubu rero turahaye ikaze userukira abakwe ba Muyuku. Nari nababwiye yuko Muyuku yibarutse abigeme benshi hanyuma barashatswe. Userukira rero abakwe bashatse mu muryango kwa Muyuku arahawe ikaze abikore mu bangutsi. Hanyuma abo ku rundi ruhande mube muritegura uko nabasomye, mube muritegura ababahejeje muca mufata ijambo. Sangwa amahoro, sangwa amahoro, ubumwe n'urukundo mu bantu. Kuko ujejwe urutonde rw'amajambo yabivuze, yewe ni umwe mu baserukira abakwe. Jewe nashoboye gushika ngaha, rero ibyo nza kuvuga ururimi ni jewe, mugaba ijambo ni ryabo bakwe twasabiye hamwe ku mushinga ntahe naka. Rero nkako bantumye dukeza abageni ati mumererwe neza, muzovyare muvyibuhe, babasabira imigisha myinshi ku Mana. Ariko rero turetse n'ivyo baravuze bati niwashikayo mu kuba keza uzodutangire ati uzodutangire ikado. Iyo kado rero niyiri ngaha, kubera kuko turi benshi twarayikoranije tuyishira hamwe. Aha harimwo inka, kubera ari kure ntibyari gukunda ko tuyipakira indege, byari kutugora. Rero twayishize ngaha. Nagomba sabe rero aba bageni bamfashe bayakire.
murakoze cyane ijambo ryiza shikirije userukira abasavye mu muryango ubu rero ubukwira kabiri hariho abakeba ba Amen kuvuga hariho abasabwe mu muryango abakazana b'umuvyeyi abakeba reka nkoresha ijambo abakeba rirangora ariko ndaryumvise rero abakeba ba Amen muteri intambwe mushike ngaha mwebwe mwamutanguriye mwabonye byinshi murabivuga ko mwabibonye mumubeshe murabivuga ko mwabibonye karibu mukore mu bibangutsi mushikirize ijambo mushikirize ikigo umutima hanyuma ku rundi ruhande uko nababwiye muwe muritegura kugira ngo tuze gukoresha umwanya neza karibu cyane mwegere hano mubanguke ndabona muracani na bato ego uwaserukiye rero uwaserukiye araza gufata ijambo ashikirize muhagarare ngaho impande ego muhagarare impande y'abageni Kizigenza ninde Kizigenza arihe sawa Imana ishimwe dushira amaboko hejuru Imana ishimwe Imana ishimwe turatindaho gatoya ni iminota ibiri titurenze iminota ibiri turashima Imana yuko tugeze kuri uyu munsi tubihaye icyubahiro Imana ishimwe ikindi turashima Imana reka tubanze tubasobanurire hariho bakeba banyabagazi ari weme hakabaho n'abanyirabuka muri je ugiye kuvuga ndi nyirabuka ariko hariho n'abakeba kandi nyabagazi jewe ubwanje twaraturanye ni twebwe twamuranze kandi wacu kandi reka mbwire nyabagazi kwanza mu barundi tuba dutinya kubivuga jewe nabo nza nibwira izavuga ngo ndi umukobwa w'abagorora ushatswe mu barundi b'i Burundi iza mzumvira ifyeri kabisa none nyabagazi tuguhaye kaze mama iwacu ni heza ko muratureba iwacu ni heza agiye mu muryango mwiza bijya byacu tuba tuvuga ngo abarundi mu bikiza no mu matwi bimeze neza tugwaye kaze ma Imana iguheze umugisha umuhungu wacu ko muramureba ni mwiza umugeni wacu twamuranze yuko tuzi yuko ari mwiza turamwakiriye ikindi dushimiye bamanyana yacu aba bavyeyi je twarabanye iminsi miremire ariko ntibamanyana yacu mama wagize neza kuduheza umukobwa papa nawe wagize neza kuduheza umukobwa kandi natwe twabashimiye cyane ibi bintu twabikoze neza twaraganiriye neza bigenda neza none Imana ibaheze umugisha Imana ibaheze umugisha ko mwamuzaye mukaba muduhaye Imana ibaheze agira ikindi iwacu tuba tugenda tutandukana nko mu mico nyabagazi wari umukobwa w'umunyamurenge ubaye umugore w'umurundi twebwe abarundi dukunda abagabo kuruta abandi bantu bose ikintu dushira mbere kwanza ni umugabo abandi ni nyuma basaza bawe ni nyuma abavyeyi bawe ni nyuma abarumuna bawe ni nyuma umugabo niwe wa mbere ubu nyine nimba wari ufite password ya telefone ariyo code wamuyifungura twebwe dukorera kuri line imwe icyo nicyo mbwiye nyabagazi nari nkeneye kubimubwira ariko turabashimiye mwebwe mwese imiryango yatwitabye abanyamurenge bose abarundi bose turabashimiye Imana ibaheze umugisha dufite kado yacu dushitsa tugwaye na kazema Imana iguheze umugisha mu birori byacu uzubyitabira mu bikorwa byacu byose uzubyitabira rero turashimye
namwe mwese turabashimiye Imana ibaheze umugisha. Ego urakoze muvukanyi wacu kwijambo ryiza ushikirije, aravuze ibintu bihambaye cyane abumva bavyumvise. Dominico wavyumvise, bashinze intahe bavuze ngo Burundi haragendwa ngo barakunda abagabo cyane, natwe turakunda abagore cyane. Iyo tufashe ingingo yo kubaka turubaka, muraza mubaze, murize muperereze. Murakoze cyane. Turabona utanga amagambo kuyo abagunga mwese, abakwe, abishwa, muze guhaguruka tubane twese. ngira ngo nabivuze, abakwe n'abishwa muze tubane twese. Shogweza pasiteri atangize nawe aragenda agusha ku ntego kuko abandi babikoze. Murakoze cyane. Twari dufite akabuge k'abantu bari hanze, abagafite ntibari hano, nimba tuza kuguheza akanya gatoya ka nyuma abo bana bavuge. N'uyu baravuga nyuma. Okay, reka tuvuge amagambo twateganyije uno munsi. Cyambere dushimye Imana yuko tugereje muri no mwanya n'uno munsi ubukwe bw'umwana wacu. Jewe ndasoma simvuga kandi niko kubanguka, ntabwo ngira amaelezo, ndasoma ivyo nanditse hano murabyumva bikubiyemo amagambo menshi cyane. Icyambere mbanje gushima Imana kuko yadushoje kuri no munsi. Icyakabiri kashimira amafamiye yambaye hafi cyane cyangwa yatubaye hafi kugira ngo ibintu bigende neza. Icyambere ndashimira famiye ndasumbwa niwe data. Abamuri ndasumbwa nta yani mvugaho, bazi ko mvuze ndasumbwa nukuba nabo ndabavuze. Yakabiri nshimiye famiye Timira n'umuhungu wa Kabambe, woni data wacu. Gatatu nshimiye famiye ya Bigeyo, abana ba Bigeyo bumve ko mbashimiye cyane. Icyakane nshimiye famiye Mushoza Ruzanzura, ni basukuru babiri duhuriyeho, dufite n'urubuga rwabo, barakoze cyane. Gatanu nshimiye famiye Ndinzi. Gatanu nshimiye famiye Mugunga. Karindwi nshimiye famiye Gasegege na famiye Gasozo muri rusange na famiye ya data bukwe z'umwihariko. Abo bose bakubiye muri amafamiye ndabashimiye cyane. Ikindi reka mvuga abantu. Nshimiye Bishop Antoine. Bishop Antoine ni bishop wacu w'ikanisa ryacu. Yampaye inka nziza cyane. Ndamushima cyane kabisa. Inka yiwe yangezeho, iyo nka yaraneje cyane. Cyakabiri nshimiye Bishop Kangete, ni umunyakenya, abana bacu basengera. Ni muri muna wanje ntiyabonye umwanya wo kuza hano, ariko delegation yari yatumye hano bageze hano, bambwiye amakuru yiwe. Ni umuntu tusabana cyane, niwe abana bari abakobwa banje batoya basengera. Gatatu nshimiye Bishop Musore, nawe yarantabuye, yaramfashije cyane. Kane nshimiye abanyabijombo locality. Murahari? Ndabashimiye cyane lokalite yose, ntabuze imihana yayo. Gatanu nshimiye ikimina umoja wa wazee. Tugira ikimina cyitwa umoja wa wazee. Washaka kwiyunga nawe uri muzehe
waza ukiyunga ni kimina cyiza cyane. Cya gatandatu nshimiye nibature ya Kenya, tugira nibature ya Kenya ari ishami rya nibature mpuzamahanga. Iyo nayo wakwiyungamo nayo yamererwa neza cyane, ni tuba duterana buri munsi mu gitondo. Ni nibature. Cya karindwi shimye abaturage bavuye mu bice byose bya Nairobi, nababonye kandi sinovuga aho baturutse cyane barahazi. Cya munani nshimiye amatorero yose yaserukiwe n'abayobozi babo, ndabashimiye cyane. Nabonye amatorero menshi yaje kudusura, hari bamwe tutabwiye ariko nababonye hano. Imana ibahumusha cyane. Cya cyenda nshimiye itorero rya Good News ariyo nsengeramo, barakoze cyane kandi ko muri bishop ni babanjirije gukora, ni ukora, ni watumye bakora, barakoze cyane, ndabashimiye cyane muri rusange ama department yose n'ibindi byose. Cya cumi nshimiye bamanyana yanje, nshimiye bamanyana yanje. Nevuga ngo abarundi nzaba ngiye kure cyane, reka mvuga ngo abamanyana yanje barakoze cyane kwijibana, kuvuga ngo bashime umukobwa w'iwacu, bamutware baze bamusabe tumutange. Izo kuri zaradushimishe cyane, nubwo abantu bategeza ngo imico ntizashoboka bizatugora, ariko nasanze byose ari byiza. Kandi Abafaransa nibo bazavuga ngo qui commence bien finit bien, ngo abatangiye neza baza barangiza neza. Twatangiye neza tugitangirana nabo, bintu byiza cyane, namavuga ngo bizasozwa neza pe. Kandi ubirori byose byagiye bikorwa hano hagati y'iyo miswa badusabiye nino munsi, hari abantu bagiye bagira mu rugo bagira amaseremoni, byagenze neza pe, baragenze neza. Rero reka ndangirize ku mukobwa wanje. Ndumva sinabona amagambo menshi, sinabona amagambo aka kanya ko kuvuga Eme niwe mfura yanje, kandi murabizi ko imfura izingana na se. Uyu ni umutwaraje twaragendanye cyane, yifata nk'umuhungu, habuze watoya tungwa umuhungu, kuko ibitekerezo byiwe byose ni nk'iby'abahungu. Mu muryango wacu niwe tugira, niwe muntu wacu utuyoboye, niwe tugenderaho. Uyu niwe utugize, nimba ikintu nkeneye cyose ngira abana babiri hanze, ariko ntacyo baza bampeza cy'amahuzo, ariko uyu azagenda yagira gucya agasekwa n'ihuzo, yagira gucya agasekwa n'ikirato, nukuvuga azamenya akantu kose nkeneye. Rero yari umuntu wo mutima, agiye mu wundi muryango, kandi baravuze ejo baramubwiye ngo ugende ngo wibagirwe iwanyu, none se nije aho wivuga wa mbere. Nubwo yinagiye ariko nyine turi kumwe, ndumuzeyi wiwe. Imana imuha umugisha, nta menshi namuvugaho cyane kuko ni byinshi. Ni umunyabwenge, azi kubana cyane, agira ubuntu bwinshi. Muzamubona ni umuntu ufite specialite mu buzima, ahageze hose azaboneka, ibikorwa byiwe bizabigaragara. Twebwe ntitwari tuzi ibikorwa byiwe, ariko twabimenye mu bantu bagiye bavuga twabase zo n'ukuri. Twabanga Imana ishimwe yuko duha umwana w'ubuntu bwinshi kandi ukundwa n'abantu, n'aba bose baje hano ni ukubera Nyabagazi cyane. Icyo icyanyuma nshimiye umukwe wanje cyane, ndamushimiye cyane kuba yarankundiye umukobwa. Hariho ibintu biza bigenda abantu bagashaka guta nk'ibiziyumviro cyangwa ibitekerezo, ni ahandi bazavuga ngo n'Imana izikora ngo munsi ya zero. Hazaho umuntu atekereza ibintu ukabona ngo byarenze nyuma ya zero, munsi ya zero, ariko Imana iyo tizikangura nyuma ya zero, izikora nyuma ya zero. Abantu bose biyumvamo ko boba barageze nyuma ya zero, bazabamenya ko n'Imana aho izihamusanga. Imana wamushya cyane. Reka ndayikorondogora ni nari nanditse nasomye, ahasigaye ndabashimiye cyane, mukomeze mugire ibihe byiza, murakoze. Icya naringize ngo kubashikira, dufite inka iyo ntiyobura, turayibagezaho igihe cyose tubonera. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu agiye kuvuga inyuma y'undi muntu yabimaze byose, kandi uko yavuze ni ukuri. Kandi bariya bose yashimiye
naje nibo nashimiraga ariko bose barakoze kandi uko baradukurikirana. Famiye yabona mukubwa wacu uwo dukurikira ni directeur wacu wo mu Bijombo, abanyabijombo baramuzi. Yakoze ikintu kuri Nyabagaze ka bishop wacu. Timira yakoze ikintu kitukira ku mutima. Famiye ya muzehe wacu data buko mutoya userukiwe na Kimanuka na Burundi bakoze ikintu turacishimira cyane. Abandi baramubanje bavuga bashikiye Nyabagaze cyane kandi umwe yazamuheza inka undi akamuheza inka undi akamuheza inka undi akamuheza inka. Noneho iya gatatu iba iya kane iba iya bishop wacu. Bishop akundira umwana reka namukunde nawe azamukorera mu kanisa. Nyabagaze ageze ririya kanisa ryacu rya Good News nkaho umuyobozi wacu niwe uja ku igaburo, niwe ukora protokole y'ikanisa, ni umudiyakoni kumurumva, ni umuririmbyi, ni umusenzi. Ngaho bano n'umugu yata departement n'imwe iba muri ririya kanisa uyu mwana ataba. Aba bana sinza mbona uko nobavuga, nza mbona uko nobafata kabura aho bashira kavuga gose n'abana banje n'abana ba mukuru wanje n'abana bandi. Ndabashimiye data. Uyu ni umutima wa data, yarwaje data uko ashoboye kose. None ibirori bya Nyabagaze yabihagazemo kuva umunsi Nyabagaze abona umufiyanse. Bane bajana na muzara we, ndagira ngo uriya mukwe wacu azagira ngo yo ni wacu nawe tuvuka avuka hariya kwabaye. Barabizi ngo niwo musaza wawe mehana kandi ari wenyine. Iyo umwana akunze mubyara we azasengera ngo baravukana nyine baranavukana. Rero data ibintu wakoze sinyabifikira hanga ngo vuga ngo ndaguheze kandi simvuga ngo ndaguheze icyo mfite tuzakisangira nawe. Uzi promese yacu twembe nawe ibyo twaraga genda wicare data. Reka shimira abantu bose nyogera ngo ndavuga cyane ibintu byose muzehe yabivuze abibimina abo duhuriye masengesho byose. Ikindi reka gasubire mu rugo rwanje. Nimba mwabona twicaye gutyo tumeze neza n'abana banje bafatkanije nyina na base wabo na ba nyirarume. Uyu Claude mwabona aha ni umujyanama w'abana banje, baza baganiraho jewe ntari bakavugana bagapanga ibintu nkabarumuna biwe. Barakoze cyane reka nshimira abadamu babo abakazana banje. Imana ishimwe. Abasezera bari hano ndabatuma abasinzira baraha. Reka nambwira abanyabijombo bacu kuri lokalite uwo mwana ni wo ku mashuri wacu mu Bijombo n'ubundi ni umunyabyuru. Aba bana banje baza badushimisha cyane bakatunezeza. Nabo ndabashimiye baraja kumva na audio yabo iraja guheruka. Rero abo bana Imana baheze umugisha ko baradukurikirana bose, abantu bose abakandaga Imana. Reka mvuga abanyagihugu niyo basigaye, reka mvuga abanyabuviri niyo mwababonye. Yawe mwabonye na groupe ya Gatumba yose ko yarira nibo banyabuviri, mwabonye Ebenezer ni yabuviri bose. Hari abantu babiri ngiye gusozereza. Abanyamerika bahe banyumva reka ntume masengo umwana wanje na Nyabintu muzagendere kwa Ngendo n'umwana wo kwa Muyomba w'umugabo n'umwana w'abasigaye. Ngendo yabaye inshuti ya Nyabagaze arasa kandi abana inshuti yacu.
ibintu byose byakoze byagaza bica muri genda. Imana imupera umugisha masengo aje kumushimira. Reka asubire hariya iwacu muri Kongo Goma. Hariho umwana wacu umukazana wacu w'abagunga, umukazana abanyamushaga ngo ni Yesu. Nawe yadukoreye ikintu gikomeye cyane twebwe tutobasha gukora turi hano muri Nairobi. Muzuze nuzira muzira ibyangombwa byo kutucisha hano ngo tuje Goma. Ariko uwo mwana yamye yitanga aragenda afatikanya n'undi mwana w'abatware iyo mama avuka. Bama bagurira Yeme ibintu ziwe byose ibyangombwa muzobona Yeme azopendeza kubera abo bana. Espahari hariya hari Gisenyi. Imana imuperimisha kandi kurondogora cyane. Mwese ndabashimiye. Narondogoye ariko n'ibyishimo. Reka mvuge hejuru y'aba bana banje. Uyu mwana w'umuhungu waje kuvuka iwacu turamushimiye kandi turamwiyegereje mu rugo rwacu. Azaba umuhungu wanje mwamuduhaye azanyegerese. Jewe singira igikabya cyane cyo kuvuga ngo sinyegere umukwe ko ndamufata nk'amasengo ndamugwaneza na Moise. Data uzi usanga abo banyu bahungu noneho muze mumbere mu rugo tugende inama zose nimwe zoza ducishaho kuko nanone yemerewe tuzaducisha mu byo dushaka gukora byose. Azafatikanya n'umugabo wiwe bavugana n'abaramu biwe bavugana n'abaramukazi ba Yeme kandi nubagiraho ubushuti data reka noneho guheze kubwira kabiri nukunda bari abahungu uzabaho neza. Iyo sisiriyemu niwiyegereza bari abahungu ugakunda bari abaramu bawe bari bakazana banje ntacyo uzabura nako. Nabonye kwa Muyomba, nabonye ba Muyomba hano aho mama avuka mu batware. Perezida namubonye n'abandi nishimye cyane. Bamenye yuko umwishywa wabo yagize ibirori by'umwana. Bama baza nabo banyambaye. Rero abantu bose abadushamikiye n'inshuti zacu zose n'abaturanyi bacu, ariko nashimishijwe na Moriya gusa. Moriya mana yanjye, Moriya ni abakirisitu bacu beza twabanye ino myaka yose. Barakuka baja mu rwabo ariko nanone mwababonye bose tukanisa ryose cyaje. Ukaza mwishimye mwebwene. Jewe nishimye pe. Nuko revera wacu atahari yazenguse. Uko tuba turi kumwe hano. Imana y'umujuru batuhere umugisha mwese uko mungana uko mwese. Umuntu wese akanda gushyikirenga. Shimiye n'abana muri mwana wanje baba hari akayore bose nibo bankoreye ibintu bintu. Muba burya bitetse gutya. Reka nshimire n'agakunzi. Gakunzi nawe wagaburiye abantu bangana gutya. Imana ibampere umugisha. Azarondogora ndamuzi. Rero jewe kubera kwihuta ndasiga amagambo kubera kwihuta pe. Ariko naye narakubiye mu bantu navuze cyane. Gusa nashaka kuba ngo uyu musore turamwegeje mu rugo rwacu. Nashike rwose mu rugo rwiza turi kumwe nawe ntacazabura. Tukiri kumwe nawe hano ntacazabura. Songeyeho ndashimiye Ebenezer korali ya Ebenezer twakoranye imirimo y'Imana y'ubwira mwababonye banyambara n'abanyabuvira rwose akuna nagasize Imana ibaho cyane. Rero kashimire itorero rya Grace rwose mwakoze kandi mwadufatiye umwana w'umukwe baramufata baramwegera cyane. Nibo babyeyi biwe bakiroho. Mugende rwose mukomere mu mwigisha ijambo ry'Imana akomeza kure baracyari mutoya ariko twizeye yuko muzamufasha mu kubona ababyeyi beza kandi ndabazi turanaziranye rwose turafatikanya kurera bano bana. Imana ibamushya cyane. Yesu ashimwe. Imana y'umugisha. Turavuga bikeya cyane kuko aba ni ababyeyi bacu, aba ni bakuru bacu, amagambo yose bavuze
tuyasubiyemo kuba ari ukurondogora kandi n'ubundi ayo twosubiramo nasa n'aya ngaya. Rero turashima gusa, dushimiye Imana yo mu ijuru ku bantu bose bitavye kuri uyu munsi ku birori bya Nyabakazi. Imana ibaheze umugisha. Dushimiye Imana yo mu ijuru mu gihe gikwiriye ko yagenye uyu munsi igakora ibikwiriye. Imana ishimwe. Turashimira Nyabagazi n'umwana wacu, titwomuvuga ngo tumurangize. Nyabagazi ni munini, ni igicucu abantu bose bazabugamamwo bakaruhuka. Nyabagazi turakwifuriza urugo rwiza, umugisha w'Imana uzabane nawe, uzatunganirwe. Imana yo mu ijuru iguheze umugisha, kandi umugisha w'Imana tukwatiyeho nk'ababyeyi bawe, ugukurikire mu rugo rwawe, uzabane nawe igihe cyose. Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Dushimiye ababyeyi babyaye Nyabagazi, kubyara umwana ukamurera ukageza kuri iyi ntambwe, hari byinshi wo kwihanganira, Imana ikazoguheza umugisha. Rero kuba ababyeyi bacu barabyaye umwana bakamurera, mukeba wanje ndamushimiye akaba ageze kuri iyi ntambwe yo gushingira Nyabagazi, bakiri mu nzu amahoro n'umwana, baje inama bakavugira hamwe. Imana n'ijuru guheza umugisha. Rero kubera ko wagize neza, hari impano twagufungiye kamukeba wawe, bigire hino tuyiguheze yo kugushimira. Imana ishimwe. tubasange hari kro birori turebe hano hari dushimiye Imana muri kano kanya, dushimiye Imana ku munsi mwiza Imana duhaye. Turashima ku birori bya Aime kuko twari tubitegereje kandi dufite amatsiko menshi. Aguse mu izina ry'abashanga, ushima Imana kuri musengereza wacu watweretse ibirori. Aime turagushimiye cyane kugera kuri uyu munsi, ni Imana yabiteguje. Ni ukuri uko umubona Aime ni umwana w'umusaza wanje, ni umwana mwiza mu muryango wacu, yadukoreye imirimo myinshi sinoyibara. Ni ukuri yari umuntu usa n'umugabo. Aime ni umwana mwiza, ndabona abajanye Aime mwagize umugisha mwinshi. Ni ukuri twaba dushimye kuko Imana isoje amasezerano yabo. Bana bacu turabashimiye kwitwara neza, kugenda neza, mukaba musoje uyu munsi w'ibyishimo. Turishimye kandi turanezerewe. Turashima Imana, Imana yakoze byinshi. Dushima Imana kuko mpagaranye na Manasi na Royi dushingiranye. Uyu mwana ni umwana w'imfura. Shimiye Imana cyane kuko uyu munsi turi kumwe nawe bari mu birori by'umwana wacu. Ni ukuri Imana yakoze imirimo ikomeye, turayishimiye. Twishimiye umukwe wacu, tumuhaye ikaze mu Bagunga ngo yishime kandi yisange. Ni ukuri turagushimiye kuba waradukundiye umwana ku birori byabaye. Turagushimiye. Turashima Imana ko muri uno mwana turashima umuryango wacu wagize neza. Ni ukuri Abagunga ni beza bakoze imirimo myinshi. Turabashimiye Abagunga beza. Turashima Imana y'abana bacu, imirimo bakoze, basengereza bacu, basaza bacu bakoze imirimo ikomeye ngo bitugeraho turishima. Barubakeye Nyabagazi, ubu ngubu ibintu bikaba bimeze neza. Turabashimiye aho bari hose, bamenye ko turashima. Turashima Imana ku Banyakarama, ukuri baradukunze kandi umunsi bakundanye ibyabo byanye bigenda neza. abadamu b'Abagunga mwegere mutanga impano. Ni abakobwa b'Abagunga tukaba dushimiye uno mwanya tugezemo. Turabashimiye Abanyakarama kuko mwadukunze. Turashima Abanyabishombo, ni ukuri bagize neza. Twabishimiye iyo muza Bishombo bavuze Rusuku, twishimiye kubana nabo kandi muzamuhora mugira gutya. Twabishimiye kandi turanezerewe. Kuri uyu mwanya hari impano bateguje, ngane mugereho nyinshi. Ego murakoze cyane. Murabona yuko umuryango w'Abagunga ari umuryango wagutse. Rero ababyeyi bari barashikiriza amajambo. Muraza ababyeyi n'ababyeyi bafite kuno turabubaha, turabasomera.
nitwa Bakijambo mugabo ubu munsi umwanya rero muri kano kanya twagira dusabe umuryango w'abagunga wicare hama duhe ikaze nyinarume waime tugira tubasabe mu bangutsi mushikiriza ijambo mu minota 2 hanyuma muri ko murashikiriza ijambo hari abantu bafite impano badashobora gushikiriza amajambo ko twese dushikiriza amajambo ntitworaranga hani twohava abafite impano begera abageni bazibashikirize muri mwanya nyinarume waime azoba ariko arashikiriza ijambo umuntu wese afite impano yicaye yaba envelope yaba icyo yateguye agitange mu mwanya azoba ariko arashikiriza ijambo nyinarume waime ari hehe murakoze hariko tukiri hose cyamva na HDMI ese bamwe nacu abani ba n'abishwa bacu baza hano tugafatikanya fatira foto Yesu ashimwe ntabwo turi buze kumvikana nitwe turi kuvuga abanyuma biraza kugorana ariko njyewe nta sinivuga byinshi cyane nagira ngo biyaze hano imbere tugiye gusirimbaho gatoya niturangiza ndavuga amagambo atari menshi cyane ntabwo ari igiseremba ariko icyo nzi ni uko iyo utegetse biratunga sinzi uko ubigenza sinzi nuko ubikora haleluya icyo nzi ni uko iyo utegetse biratungana ndakwiringiye Yesu twizeye n'ijambo ryawe nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana twabihamye cyane ndakwiringiye Yesu we ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo ryawe nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana Yesu ashimwe niba twatwaye umwanya burya arujya ategura uko avuga cyangwa se uburyo avuga twavuga dukoresha ijambo ry'Imana ariko bisa nkaho byabaye no kuva ku munota wa nyuma ariko turabikora byose birakunda ntabwo turi gusobanura ntabwo turi abapasiteri tuba dutanga babaga buvira abagize ubuzima bwiza ariko bwiza hano muri Kenya natwe twamugirira inama kugira ngo azave hariya
twagize inama turambwira ngo gerageza muri gare nyuma yo kugera ahangaha igihe naje ubushize yarashimishije cyane yafashe amafaranga arantekerera ariko mbere yarazaga akatwinjirana akavuga ngo hari ukuntu azavuga nyine nugeze kumva ari umuntu ubikomeza wamuhereza amafaranga makeya akayareba akakubwira ngo ngo banzu bari abana bawe aya ngaya ati ntibishoboka ni umugore se wagukanze niki byagenze gute ni demayise azi gushekera cyane ko yavuze akavuga ati subirayo ngarukana mu Rwanda aja no muri Kenya yaraje arambwira ati narambiranye araza arambwira ati musaza wanje ijuru mpereze nayanyuma mpereze nayanyuma ndagiye sinzongera gusubira inyuma ariko nashimishwa n'umupasiteri umwe nasanzemo hariya waje kumwambika yashimishije maze yatashe ariko yashimye nubwo yanengeje ibyishimo uwo mumama yishimye kurenza uko yanishimye cyangwa se n'abandi bishimye atuje kwishima dushimiye uyu munsi abantu bose bawishimiye batashe byageze ariko njye naranekereza ngo muzashake igitaramo cyabyo twagutwara umwanya muremure nayo kubarambira muzashake igitaramo cyabyo tubishimire Imana tuvuge iby'Imana ibyo yakoze kandi turabizi yuko umugisha yafunguye amarembo turabizi yuko ibintu bizagenda neza mu gusoza hari abandi bantu babiri abo baradasa ku ntego hari ijambo rya mama wacu wareranywe na roho cyangwa se akoranye na roho yuko ni mu rungano akaba n'abuzukuru ba muragizi haravugamo ibya mama wacu niwe mukuru naho buzukuru ba muragizi bo baratanga impano haravuga ngo Ana asenga agira ati umutima wanjye wasabwe n'ibyishimo ijambo nasabwe n'ibyishimo bivuze no kuzura ibyishimo umutima wuzuye ibyishimo kubera uhoraho niwe nkesha imbaraga akurikiye haravuga ngo abanzi banjye mbahaye urw'amenyo uhoraho ndagushimiye ko wankije cyangwa se wansoje icya gatatu aravuga ngo ntimugasukiranye amagambo y'ubwirasi ntimukavugane agasuzuguro koko uhoraho niwe Mana izi byose niwe uzi impamvu z'ibikorwa byose kwizera kwacu ntabwo dushingiye ku Imana ntizirebe iyi nkuru ni inkuru izwi y'umudamu Ana yari afite ibibazo bibiri ikibazo cya mbere yari afite ikibazo cyo kutagira umwana ikibazo cya kabiri yari afite ikibazo cya mukuru we Perina bamuzaga ku nkeke n'uvuga yavuga kugira ngo ducungure umwana wowe uhaye uvuga ahagarariye abandi baze batanga impano kandi nawe ubanguke uhumure rwose ni amagambo wenda atarenze atatu kuko ari ay'ubutumwa nubwo hari kubamo n'ayacu ariko kubera ari ay'ubutumwa araba magufi kaname kene kukubona aho nyine reka berisere nigire hano n'umutware wanjye nigire hano tuvuge iryo jambo ry'umukecuru ndetse n'irya bishopu Apotre Bisenga twagize umugisha ko mu bukwe bwa Nyabagazi ariko tubamo dusa n'abafite irungu urayibona iyo Apotre Bisenga adahari ndabona ko rwose tuba twajagaraye siko bimeze twamubuze uyu munsi ari mu bindi bikorwa ariko badutumye ngo tuhagararane na dada Roy duhagarare mu bukwe kandi mu by'ukuri kuva nijoro twahageze
n'ubu nyine turahageze kandi twishimiye ubukwe bw'umwana wacu Imana n'ijuru ihabwe icyubahiro turasa ku ntego kubera ukuntu aba bantu bishimye mukecuru muri Amerika yadutumye da igira hano muratubabarira ubundi bintu bikunze kubaho cyane twagize abantu benshi bagiye bagira ibibazo byo gupfusha murabizi ariko iwacu twe nta bapapa tukigira twese uko tuvukana ni ukuvuga ngo nta bapapa tukigira ndetse n'abamama ni mama ngira gusigaye ni ukuvuga ngo mu muryango wacu wose mama niwe usigaye n'undi umwe ariko nawe ararembye ni nkaho ari ku bice rero mama ntiyabashije kuboneka ariko yadutumye ngo twishimane nawe mu by'ukuri mu buryo bwo gutwerera mu buryo busanzwe murabizi ko abantu baza batwerera ariko kubera urukundo bagukunze n'ukuntu mwabanye na mama ejo yaradutumye na nimugoroba twari turi hano twazanye twererano y'umuryango wa Sebikamiro kugira ngo bigaragare ko twishimanye nawe nanone yumva ntibihagije aravuga ngo sembore yo kugira ngo nibura uyu munsi duhagarare tuvuga izina rya Sebikamiro twazanye n'impano yo kugira ngo tuyigushikirize twahagurukanye na Mukapotere twahagurukanye n'umutware wanjye mama aradutuma ndetse na Apotere ngo tuze tugushikirize impano Bersere nayo gushikirize kandi turi kumwe nawe muri zose dushimira na Nyabagaze dushimira na kaka wavuye mu Rwanda gira hino mufate ubutumwa bwa mukecuru rero twashoje rwose ntimugire ubwoba kandi turabashimira ko muduhaye umwanya Imana ibahe abuzukuru ijambo rya nyuma ni inka tuzayimushikiriza vuba ndavuga twayizanye azayimushikiriza nimuze mutange impano rero turi gutanga impano hariho abasaza ba Eme turebe hari abasaza ba Eme bacu bikazanura hariho abari mu mahanga bavukana na Eme bari barondetse ubutumwa ku buhinga bwa none abagore b'abasegege namwe nimuze mutange yindi ni abadamu b'abasegege nta kuvuga ufite impano wese naza yitanga ubusinungunike amajwi ameze neza amajwi turebe hariya bwarungitswe n'abavukanyi bari mu mahanga bakashirika hano mu buhinga bw'ivyuma baza kudushira muri ubwo butumwa tubumvirize nabo mu mwanya turiko turabumviriza basaza bawe bari ngaha bahashitse baca mu impano dusabe bari mu buhinga bw'ivyuma bashira muri ubwo butumwa tubumvirize babutanze mbere na mbere dukomeze twifotoze hano mbere na mbere reka tubashimire mwebwe mwese mwabashije kutwitaba mukaza kudushigikira mukaza kubana natwe mu birori bya Eme n'umutware wiwe turabashimiye cyane komeza harakora dushima Imana kuri uyu munsi twari dutegereje igihe kinini Imana ikaba yabikoze
Aime akaba yubatse urugo rwiwe foto iriho foto dore foto turabishimiye. Aime yatubariye intwarikazi mu rugo rwacu. Imyaka tumaze muri uru rugo twabonye ukuboko kwiwe cyane. Yatubereye aho twakagombye wenda kuba turi ubu nyine kuri 16 abana n'ababyeyi, aho basaza be batari bari, aho natwe baramukazi we tutari, ariko Aime aba hafi nabo. Mu by'ukuri Aime watubereye imfurakazi, turabizirikana kandi turagukunda. Ibyo takindi twakwifuriza uretse kuvuga ngo Imana izaguha urugo rwiza. Ni ukuri ibyo twavuga byose turikiriza kuvuga ngo ugende uhirwe mu rugo rwawe, uhirwe kubera ko urabikwiriye. Imana itanga buri kimwe cyose mu rugo izabiguheza kuko urabikwiriye, uri imfurakazi. Twabonye ineza yawe kandi turayizirikana. Rero ubwo ugiye kubaka urugo rwawe turagushimiye ibyo wakoreye umuryango, tukwifuriza urugo ruhire. Tunabwira bofu ngo arakaza neza cyane mu rugo rwacu, azakudufatire neza kuko urabikwiriye. Ukwiriye ibyiza byose. Bofu Aime yaje, uzamudufatire neza, uzamukundwakaze. Basaza be baramukunda, baramukaze be baramukunda, ababyeyi be baramukunda, natwe twese turamukunda. Rero uzamukunde umukundwakaze kuko arabikwiriye. Rero Demayi twifurije urugo rwiza mama, uzahirwe, uzakundwakazwe, umuryango wose bazagukunda. Tuzagukumbura nubwo utagiye kure, ariko turizera neza ko tuzagusura. Turagukunda. Abasengeneza bawe bambwiye ngo nkubwire ko uzagira urugo rwiza. Rero twebwe baramukazi bawe tukwifurije urugo rwiza, tunashima Imana ko watubereye umugisha mu rugo rwacu. Uri umukobwa twokwirata kuvuga ngo uri muramukazi wacu. Turagushimiye imyaka yose twamaranye muri uru rugo, nta kibazo twagiranye nawe mama. Turagukunda, ugenda ugira urugo rwiza. Hanyuma twakugeneye impano ntoya baramukazi bawe, njyewe na Nyanome, izagufasha mu buryo bukeya bushoboka. Rero tukaba tugushimiye kandi dushimiye n'Imana yabanye nawe uyu munsi. Ukaba wenda ibirori byawe bigiye gusozwa kandi bikaba byagenze neza. Turagukunda kandi tukwifurije ibyiza byose Uwiteka atanga bizabe mu rugo rwawe. Urakoze. Munyakarama urakabyara. Abana bacu baramusura mu zicaro kugira ngo dusoze. Ndabona by'ukuri abantu bihanganye uyu mwanya turabashimiye kuko ibirori wenda babisize nyine niko babibonye, ariko mwebwe abihanganye mwabihaye agaciro. Nari mvuze ngo mwabihaye agaciro kwihangana, umwijima ugiye kuba, ariko by'ukuri amagambo makeya twatinda
turi kumwe no mu Nyakarama kuko ibi birori mwabonye ari ibirori bidasanzwe kandi iby'ukuri ibyishimo byacu uyu munsi ntabwo byashirira ahangaha, ni byinshi cyane mu mutima birahari. N'ejo umwanya uracahari ngira ngo abantu boshima Imana. Nanone mu Nyakarama nkaba mvuga ngo mudusezerere dutahe cyo kuvuga amakuru kuko ngira ngo mwavuze neza, muravuga ngo amazi yazindutse ageze kure. Rero tukaba tuvuze ngo wenda tuzongera duhure, kandi twababwiye ko iwacu kwa Mugunga nanone dufite abageni benshi, n'ubundi muzongere mugaruke, hasigaye musabwe mubyara. Urakagira Imana. twari tumaranye muri ibi birori mukamugize muti mwaduhaye amagabo tukisoza kuko mvuze amazi yazindutse ageze kure. Ubwacu umuryango wa Nyakarama